Kaj, fantički, bomo tukaj še kaj spili ali kaj? Ja, isto še enkrat. 32, če pone pripele iz Maribora. Še enkrat ista? Če imaš, recimo... Top Gane 3 bomo. Pa da... Spet 3-krat po 2 deci vode. Ja, pa če daš lahko meni, prosim, eno rezino limone, eno kocko ledu. Ja, pa meni da ta nekaj zraz. Brez limone. Ja. Spet narobe prinesla. Spet me je pošpricala, vse še tule še žen. A veš, recimo, mopil se tam 6, 4, ne vem kaj. Jaz imam elektronko, 14 zobnikov spredi, to se lahko čez črn kalij utopela, ne vem, kaj z Japonca. Se tudi, mislim, šparam definitivno za neko tako zadevo. Počas, da bi se mislil, ampak počas je treba, veš, kakšnega denarja, ni tega, ampak čeprav mene v bistvu veseli to, da se sprašujem nekaj za nekaj. Ma tone ne podrezice, mu za 5 let ni podaril, v umu avto ni vam več podaril. Samo damo 20 stran, samo damo 20 stran. Podaril zice, kupimo pa še pesek zraven. Ja, pesek bo šel. Halo, a imaš ti sobo svojo, da nisem... Ne, ti pust ga ne ena se igra. Napiš se, telefon se napiš. 33, 42, 31. Daj še ena slovenska. Kam vredno, to ne eno. Meni je kakofonija. A greš lahko to nekam drugam igrati, prosim. Pogovarjam se. Lahko, poklej. Itak imate posluh samo za forgazer. Zdaj si najbolj šik. Imamo vsaj posluh, no. Ja, no. Daj, napiš si tule. 20. Tako imam vajo zdaj, tako da... A grem lahko s tabo? Seveda. Če vzajemo 30 komadov, čist dosti. Se vzajemo 30 komadov. 3x2 deci tople vode. Pa z limono spet prinesla. Na redu. Ti si sam napiš. Čak, da je ful pocen. Ja, sam vse, to je kran, stari, to ni... Ja, pa je pocen. Ej, da pogledaj, če kdo kakšno kitaro pocen prodaja. Kaj ti bo kitara? Hit! Imamo ga, stari. Ej, snel sem, gremo zdaj menedžerja. Gremo, stari. Naše, gremo, stari. Hit je, hit! Pismo, nima kaj. Rajko? Rajko? Da mu rečem. Vse Rajko. A ste vi gospod Rajko? Ne ti si, gospod Rajko. Ne, mi smo band, smo, evo, imamo posnetke. Rabimo enega, da bi malo denar, pa menedžer bil. Band. Band. Demo. Demo. Aha. Mala, daj demo te gor. Dobre, mala. Dobre, mala. Evo, to smo mi. To je pan. Pan, ne? Fant. Ne, ono, pan. Kaj ste vi fanti iz Ruande, a? A ste vi iz Ruande, fanti? Iz Gunca? A ste vi črnci? Ne. A kaj ste tako oblečeni, fanti? Je pa... Imič. Pan, ono. Pan. Ne? Mala, zdaj je to naš. Ruande. Fant je... Dobre, man. A bi kaj vozal, fant?
Ja, bi. A? A malo vozil. A bi kaj zaslužil, fant? Ja, to tudi, ja, da. Seveda. Da, rekoj. A, slišite, fant? Ja? Fant je, kad skinete Ruandu, A to, pojma, sreda. bomo vozali, bomo zaslužili, fant. Cool. Ok, danes je En teden. sreda, petek, vikend. V sredo, V sredo. ne? Pa pol Se dan. vidimo. Bomo zmen, ne? Živijo. Gremo v Pliber po manj teden, imamo eno starost, enko na vašem ozadju, res imam to dolgega, on bas, veš. In veliki igrate. Seveda, mislim, se drugač publika je bolj taka, ni velika, ampak tisti, ko pa so pade, fulda. Čujem, ti tudi poješ? Ja. Tu nas čuje. No tako, kaj je to drama, a? Draga, se še spominjaš tistih najnih dni, ki so zveneli kot večnost, ko so na obali morja zrla ladje in pluvala v vodo. Vsak dan, ko pogledam v nebo, vidim zvezde, vidim angle, kako pojo. Vsaka melodija, ki zate spesnim sem jo. Vsaka drobna nežnost ti pove. Mene ima, da objel bi te, stisnil k sebi te močno in zapel ti. Mene ima, da objel bi te, stisnil k sebi te močno in zapel ti. Let's go higher, baby. Mene ima, da objel bi te, stisnil k sebi te močno in zapel ti. Let's go higher, baby. Mene ima, da A to se prodaje? Komu? stisnil k sebi te močno in zapel ti. Zdravo, ljubica. To je pa fajn zdaj.
Da imamo spot, pa da se vsi prepoznajo. Mene je na avtobusu ena prepoznala, mi je zid zgal. Meni je danes poštar zjutraj rekel, da nas je gledal na tem jutranjem programu. Je rekel, da smo dobro zgledali. Za stojenko ramo 14 Forgazer bingote, ne? To je v redu, no? Naravno, sam še denar manjka, vsi spot je, se v redu, folk nas prepozna, ampak sponzor ali neki. Sponzorja... Kaj pa vem, lahko bi bil, recimo, Zlate bi bil lahko sponzor, ne? Prele, skozi smo pri njemu v lokalu, to je v Sloveniji tak Se to navada. meremo reklama. Ja. Živijo, fanti, bomo kaj spili tukaj, le? Ja, se veš, kaj pijemo, ne? Sej, poznaš. Prines še enkrat isto, pa mene ene marliče to dolge, 100 eske trdeče, pred Zlate tu na račun napiše, so itak zmenjene, tako. Še je Zlatko rekel, da za vas nič več na račun. Od kdaj pa to? Po novem. Inač pa isto še enkrat, ne? Kdo bo pa plačal? A zdaj mi boš vodo kasirala? Dej sam prines, no. Mislim, da Zlate odpade. Ja. Kaj pa zdaj? Na televiziji sem zadnjič gledal tam v Čilah, ali Argentina, ali Španija, no so vse. Da ledvice se da prodati dobro. Sam. Zdaj smo dve. Jaz tudi sem na televiziji pa zadnjič na resničnih zgodbah gledal, da je pa, razumeš, tip je ledvico prodal. Čez en teden, mislim, je dobil $20,000, No. čez en teden mu je pa ta druga riknila. Imamo $20,000 pa dializo. Pa to ne. Kje bi človek ledvico dobil, ne? To je 300 metrov kabla. Kupim po 12, prodam po 13. Ne. Ej, mal sodeluj, no. Sodeluj. Ledvica ne. Ne. Nijem ideje več. 700 jurjev, 6 normalnih ur, ne, to ni. Kam imaš to? Najne zmago na festivalu nekem. To ni. Festival. 600 jurjev. Festival 700 jurjev. Pa še studio je dobil. Ni no, a veš kako je s temi festivali slovenskimi. Najprej rabiš denar, da plačaš prijavnino. Pol moraš plačati dol, imaš žirico, pa nekakšni kosilček jih moraš pelati, tako naprej. Ni verjetno. Vse to skupaj, 700 jurjev, ne vem, prijavnina 100, žirija 200, še nekaj ostane, pa še studio imaš. Ej, pa rock band smo, ne moreš s kitarami žgati starim mamam v glavo na festivalu, mislim. Samo en komad rabimo studio. Pa komad lahko predelaš, kitare zmanjšaš, tamburica, valovi, šum, sonce, tako je. Stari, tole je 3,6 je napihal tip, svet. Kje ste, fantje? Kje ste, fantje? A skaj prči, fantje, a? A skaj prči, fantje? Ja. Mi smo cele prčili zadeva, ful zadeva dobra. A še novico, fantje? Se pa je novice, ki piše, da je... 3,6 je napihal tip. Pa ne, Fantje, počakajte malo, ste novico, fantje. Zrihtal sem vam festival v Solkanu, fantje. V Solkanu. To, Rajko? Fantje. Pazi, stani, čakaj, fantje. Bratranec od Amidžića. Je zrihtal? Moj, pazi, stani, čakaj, fantje. Bratranec od Amidžića skupaj dela v firmi. Sosedo od Matjaža Črnega, fantje. Matjaž Črni, fantje. Matjaž Črni, fantje, je skupaj šel v vojsko s tipom, ki je prejšnji teden popravil patne... Pazi, stani, čakaj, malo prči se, a? Popravil patne predsedniku žirije, fantje. Tip mi je dolžan 15,000, fantje. Galebi, Solkan, festival, fantje, festival, fantje. En Forgazer bi šel. Kak Forgazer? Stojenka ne gre, ne bo... Pazi, ba, 101, 102, kaj? Kaj narobe, fantje? Kako bomo dol prišli? Ma, fantje! Stane to bus vas pelje dol, fantje! Stane to bus vas Rico, Porto Rico, fantje! Velik Forgazer, velik... Fargazer, fantje, playstacion, fantje, bazen, golf igrišče, fantje, bebe, hladilnik, pivo, 2, 3, nadstropje, o mala, o mala, To. jesi mala. Gdje še tukaj 3? Ta, kaj je ta letalska, Tom Cruise, daj ta Top Gun, kaj je tu? Pa meni en viski 3 kocke ledu mala. Ajde malo, ajde. Dobra je malo. Ja, v redu, kul. Ja, na zdravje. Hvala, Rajko. Bravo, samo vi te. Ja, gremo, ne? Samo te letalske Na piče. zmago.
Fantje. Rajkovič, car. Pa kje ta Rajko, mislim, s tem busom? Bo, se bo, stari. Čak, si obljubil, no. Dvojen bo, dvojen. Double decker na vrh punce, spod bomo mi. Počakamo, no. Bo, se bo. Kaj, fantje, ste vi zdrajca? Imaš bus? Gremo, Kaj baš bus hoda, kol viš, da so čevlji? Ajde, Ej, hitro, gremo. punce moramo. Punce pridejo v Žabjaki gor. Ajde, gremo, ajde, hitro. Čakaj, Daj, hitro, boš bus sem že. Shot to the heart, and you're to blame. Like you give love a bad name. Fantje, kaj pa vi tukaj? A ni 2 dni Solkanov festival? Ma, 2 dni. Kaj je zdaj Zdaj se tu? finale, brez veze. Mi smo odpeli svoje, sami kmeti so ostali se. Pa je kaj denarja kapljeno? Fantje, Je, Solkano, nekaj, a? ampak je bilo manj, kaj si rekel. Nekaj, pa, to sem mi dal. No, in potni stroški, ali kaj so rekli. Pravi, to je fantje za kombi. Ej, kaj pa za nas? Za vas jutr, fantje. Jutr 10 taki isti, a? Pa razstalamo mi, a? Kaj, to je malo, a? Dobro, sam- To je za kombi. To je za kombi, je bil kombi. Rekel si, da bo bus. Ni bil bus, ni bil double decker, ni en dek, poden. Kombi. Fantje, stane ma bus stane na bolniški, fantje. Pa so je bil bratranc Jože, kaj zdaj? Pa ja, A Jože ka pelje svojim busom, a ne, fantje, a? Nego kombi za krompir. Pa dobro, mini bus, fantje, pa kaj, a je vam je Rajko obljubil, da boste zdravi prišli, ali kaj? ma ja, no. Ja, ti kje manjka? A tebi kje manjka, fantje? Denar. A? Denar. Ja, da, denar bo jutr, sem rekel, kaj sem? Sem rekel jutr 10, taki. Orlo, a? Ti, a po televiziji smo Ja, dobro to. izpadli. Ja, super ste, odlični ste bili, fantje. Nisem gledal sicer, ampak fantje, drama je v Kambodži. Drama je tam, to, frka je to, vojna je spet, fantje. Saj posnel. Posnel sem, fantje, jutr posnetek in jutr 10 takih, a? Orli. Orli, fantje. Dobro, ajde. Ajde, fantje. Drama je v Kambodži, fantje. Drama je. Zdaj le video poriva ta avto. Sedla mala, kot drama, tu ne moreš vreti. Stari, jaz sem totalno dosti tega našega benda. Pa tebe s temi tvojimi debilnimi malimi oglasi, pa unga cepca, ki nikoli ne more priti takrat, ko smo zmenjeni. Kje bom dobil dele za avto, ha? Boš ti popravil avto? Kje ne dobim dele, kje ne dobim frgazere, ha? Mir mi da. Pa dobro je, kje si ti model? Kdaj smo bili mi zmenjeni? Pa kdaj smo bili mi zmenjeni? Pa kva njega gledaš zdaj? Da ti se ne der, na njega se der. Tle imaš ključ, itak se na kable užiga že 3 mesece. Če A užge, si sam- ej, ma me ne zanima, od gasilca do sem ga poriš, ko se mi je folk režeš, da me vsi poznajo. Včeraj sem zamenil frgazere, zame? ne mi govoriti, no, pa let se ti je stopil, kdaj smo bili zmenjeni? Mislim, sploh mi ne govoriti. Veste, kaj vam bom povedal zdajle, ne? Včeraj gremo ven, ne? Frank pa ekipica, ne? Lepo, z našim stojadinom, ki ga imam doklele gor. In prav tam ena biondika, Maša je ti bila, si... Mir mi dej. Ti si z benda... Sem rekel, ja, jaz sem z benda. Prav, greva malo do mene, ne? Sem rekel, ja, punči, normalno, si imel avto, no? greva do tebe, sem prej mi boš malo s kladučkom po štarterčku, a ne Petrček užgala. Veš, kaj je naredila beba? Okrog pesem je 2-krat užgala, razumeš, prišla s kelnerjem, unim plešastim, neumnim, zato ker ima golfa, ki mu dela. Čak. On je po štarteru udaril, a je on udaril po štarteru? Kdo ti je užgal po štarterju, pa? Jaz sem užgal po štarterju, zato ker je kreten na moji levi, gospod Peter, da mehanik ansambla pozabil štarter zamenjati. A si ti meni rekel štarter, a si mi rekel... Čakaj, zdaj mi jaz kriv. Pojma ni, jaz ne vem. Kaj Jaz si mi ne vem, rekel, da ne ne dela, ne dela. Ja, frga... Pa kaj me briga? Mislim, sploh pa ne dela stojadin. Kupimo novega, mislim, a imamo denarja, nimamo denarja. Smo bili na vsak ima neki denarja, koliko imaš denarja? Evo, čakaj. Enka Golf, 65, enka Golf, 2 leti star. Koliko imaš denarja? Ha? 30 imaš, 100% imaš 30. Ne, nimam, imam 4. 40, vidiš ti? Ne. Kaj ne? 4. Ti. Jaz imam 35, imaš. Jaz imam 3.
Pa čak, ne me čudno zdaj gledati, razumeš, jaz se moram s taksijem voziti, jaz ne moram biti na televiziji, pojeti pa z navadnim folkom na bus. To je res. Sej ni, mislim. A je tako? Rabimo 65, imamo 7, torej manjka en. Dobro, ta dobiš, boš ti 8. založil, no se ni problema, se ti ne dobiš, si bo Ja, zdajle. jaz pa tudi, ne, vidva porabljate, jaz sem pa malo vložil ta denar, ne, sej, Kam si pa vložil? ene rore sem kupil, pa 3 tone peska. Mislim, vi ste porabljali, jaz sam naložim, to se oplaja, to ima vrednost, to prenese nekaj, ne. Prodaj. Ja, imam na vrhniki. Kje? Na vrhniki imam. In? Pej tiskat, pripel, prodaj, v Ljubljani je višja cena. To pa prevoz zrihto, ne? Kdo bo zrihto do vas? Kretene. Kje ste, fantje, a? Kje ste, fantje? Zdravo, Rajč. Tle smo. Dobro, v redu je, fantje. Kaj je, kakšna frka, fantje, a? Ma ni farke. Dej festival zrih. Fantje, pustimo festivale, fantje. Včeraj sem videl, fantje, formula uspeha, fantje, formula. Na STV ene take bojzone, fantje, bojzone. Oprijete, pust, fantje, to. Pumpa, fantje. Ampak denar se vrti. Kaj zlaga? Fantje, ne rabite inštrumentov, fantje. rock'n'roll. A kaj ste duša, fantje, se bo kje vlozalo, ali se ne bo kje vlozalo? Jaz se ne bom ostrigel, ni šans. Fantje, en špil, en komad, 100 nekje, no za vas, vam 65 dam. 65 po špilu, en špil, en komad, fantje. Oprijet, koleč frizurce. Komad, fantje, komad. Playback je tudi, fantje. 65, fantje. 65, fantje. Na roke, fantje. A? Pa bomo malo. Za en špil, fantje. Brez inštrumenta, oprijeto, sam te frizurce, fantje, sam te frizurce, a? Kaj mislite, fantje, a? Kaj bomo ki spil, fantje, zdaj, a? A? Mala dejst. Daj, tukaj mala še eno rundo, fantje častijo, dajte še eno rundo to, kar ima gore, pa med enega kratkega, veš, takšnega, močnega, pa daj tisto, kar je bilo zadnjič, veš, tisto račun, veš, tisto vse, kar je bilo napisano, veš, tisto, daj, fantje, častijo. Vse, fantje 65, a? Špil, en špil, playback, a? En komad sam, 65, na roke, fantje, en špil, en komad, a? V redu. Kar napiš, Miška. V redu, fantje. Pa fantje, dajmo tu hiter spit, ker nas Zoki čaka ob 6 imamo striženje, fantje, a? Boj zone, ajmo, boj zone, ajde, fantje, se malo bo zdaj prišla. Bravo, fantje, to je to. Sotrili smo celoti nedolžni fantje. Le nekajkrat v življenju smo se poljubili. To je bilo za rojstni dan in let z našimi mamami, ki so bile do tega trenutka, ko si prišla ti, edine ženske v naših življenjih. Četrte vrste? Tretja vrsta. Stari kužek, čigav največ vaga, čigav največ vaga. To je to. Imela sva vse, ljubezen raj, zdaj hočem to nazaj. Živijo, fantje, koliko ste poluškani danes. A ne? A boste kaj spili? Vodo bi, kam imaš za eno vodo?
Ta drago mi, da si vse. V redu, Vodico za kožico, pravijo. v redu. Ja, meni pa da je en gosti sok, pa da ima smetane gor, pa ono en narelco mi da je noter, se veš, dažniček, tak rdeč, če imaš. Okay. Na relca. Rajko, časti. Dobre, Rajko, veš, vedo je, kaj je. Izvoli, na sok boš mogel še mečkam počakati, drugače vas pa tole pijačo častijo tamle une bejbe. Sem že gledal prej, le. Zdrav, zdrav. Talijeva je moja. Ej, ugrejte me eno, prijem. Ja. Ja. Zelo lepo mlekce imaš. Mrš! Dal me za roko prime. Ma jaz ne moram verjeti, kaj si ti za blues. Kaj nisi mogel malo potrpeti, no? Šel gnarješ Ja, to se tako. bo šel ti z njim pogovarjati. Ma kaj me briga, kje te je prijel A sploh? si videl, kakšna je njegova pisarna? Vazelin, krema z lubrikantom, kokosovo olje, mislim. Ono masažno mizo ima noter, ne mi govoriti. No. Dej, no, tebe je zbral, njemu si kul, on bi ti dal vse na leasing, no. Jo, seveda na leasing, ja. 7 ur raj zrihti. Ma, jaz bi za band vse naredil. Ja. Kaj pa ti, a boš ti kaj povedal? Pa ne vem, mislim, videl si skozi odnarju, pa so druge stvari, bolj poduhovne. Druge denarje. Seveda, ja. V redu je, fantje, v redu. Brez problema, fantje, vse je tukaj, vse, fantje, tukaj je, no, fantje. Pa pogledajte, fantje, danes mi je Davkarija mi vse vzela, fantje. Vse mi je vzela Davkarija. Ampak bo, fantje, bo v petek. Jo, tako je bilo prejšnji petek, tisti 56. Pa predprejšnji petek, pa predprejšnji, pa sobota. Ja, dajte, fantje, počakajte, malo pa recesija je, pa bo. Razumeš, Aco, to si 5000 mark dolžen, Se pa bo- si naročilenco pustil naroden kodrum, pa mene po mobitelu. Pa se bo v petek in aco in bo denar, fantje, počakajte malo. Počakaj no malo, počakaj. Živijo, kako si, ja? Čisti, ja? Vse je bilo v redu, a? Vse je bilo v redu. Zgodili smo se drugače. Zgodili smo se drugače. Kako drugače? Ker si zrihko, to je bilo v redu. Kje še bil, a? Ker še bilo v redu. Babe so v redu. Brisače, Rajko. Vse so bili brisači? Črne brisače smo rekli. Počakaj. Črne brisače. Črne brisače. Pa si jutri bil brisače, počakaj malo, jutri bo brisače, no počakaj malo, no joj. Brisače. Kaj me gledaš ti, a? Igra mečka, ali kva? A? Dej fantom tukaj rundo, dej jim rundo tukaj. Na njihov račun. Ej, Puzga naj gre, no, puzga. pa kaj pa kje najde te modele? A si ga videl, kakšne nohte ima čist črne, kada mu jih en dol potegne, spet kakšen denar dolžen. Pa to ni resno. Kdo je to? Pa ne vem, mene spominja ful na onega tipa, ki ga ima moja sestra na plakatu, pa svečke vse. Ne, on z plakata od tvoje sestre je namazan črno, tekle po očkah. Sicer je bila malo tema v sobi, sam zihernito ta. Kaj si pa ti delal prvo moje sestre v sobi, ja? 5 ali 6? 6. Ej, pa tudi če jih je 7 tam. Aj bomo spet delali, ne bomo spet delali. Pa če jih je 10. Pa kak je problem? Ni problema! Gremo, ajde. Ej, pa sam pisam gledat. Sam pisam gledat. Yo, check it out, drama dogaja on the streets of Gunzle, motherfuckers, cause this is center of the universe, motherfuckers, not like some shishka shit. Boli me če nisem iz Šiške, se sem itak nabrisal vse vaše miške v ker Gunzle imam yeah. Rada me dan, če se hoče sprehajat, po Gunzlah nevaren, danes postaja, bum bum, te bom upal, nač ti na ukladi ostal. Hej, Gunzle! Rabaš gan, da nišči posran, ker tam se še p***čke šicajo med sabo, zato ki je drama, kjer ga nigra in jasen. V Gunzlah je main streets, tam je danger doma, tam ima vsak pes svojega psa in njim totalno dogaja, yo! V Gunzlah so bile črte doma, na moji trenerki na kiblje policaja, še moja bejba se doma vdaja, za bele črte prodaja. Zame, prasica. V Gunzlah smo tok navarni, da so vse muhe spizdile, ostale so še ena na mojemu ganu. Kar visoki Izrael mi je predal dušilc, konče bom postal pari serijski
ne zna. V gunclah imamo reperji, te sprednjemu mladicu dal do vsak svojega uzija. V kranu me povoriti vsak svojega Sobi nula nula, je velika nula. Ja, valjda, a bo mehna, sinister noga. Sobi nula nula, je velika nula. Res nimamo cirkle kot trnov, imamo pa hosta. Pa velik grobov, kot temu bov. Pero! Ehi! Pero! Pero! Oh, mojze! Mojstra, kje sta? Sta le prišla me pogledat malo, a? Moje, Ja? me klical, ne? Ja, ja. Dobar si zrihtal tukaj. Ja, ja. A to je tvoje? Imamo fajn tu, a ne? Kaj? A je tvoje? Če je Ja, tvoje, ne. Ja, to od kolega enega, sam. Jaz mu zritam kakšne bombone, pa mi da malo lupam, a veš. Ja, kul. Ful se delaš to. Ja. Imaš prenaglas, ne? Ja. Kaj pa delaš to? A si slišala ono prej? Ja, Muza, stari, to je nova muza. Poslušaj to. Čak. A? A ga imaš? Ja. Zdaj pa poslušaj to, en regler. Opa, pa je novo, čisto drugo, stari. Kaj pa stari? Stari, pazi to zdaj. Kaj pa je? Stari, pa veš koliko je to Pedra? Daj mi naj to. Kaj iščeš? Tableta? Stari, tableta, ma ne, veš koliko je že denarja? Daj, da ne boš pohodil, stari. Evo, pojez. Jeste fantje! Jeste fantje! Jeste, a? Gre, onda street, a fantje? Ja, malo sem Kje dela fantje, Kaj a? pa mečka, nimaš več mečke? Pust fantje mečko, mala gre zdaj z golfom, gremo po mečku, turboladrski mera. Ni denarja, ne? Fantje. Denar je fantje, denara bo še več fantje. Ena formula vam za vas, fantje. Nova. Bo spet denar, ne? Fantje, bo denar. Ja. Prčimo in denar, a? Fantje, formula uspeha. Od Vardara pa do Triglava, fantje, bomo zasloveli, a? Paprika, Kaj mislite, paradajz, fantje? Paradajz bomo jutri šli na tržnico, fantje. Fantje, narodna muzika, fantje. Kva? Narodna muzika. Una vaša, Tukaj vaša, fantje, tvoja. Mile Kitiš, a? Tamburice, Pusti Milo ono. Kitić, imaš vedno rekord. Mali, Mile Kitić je 2800 koncertov imel v enem letu. Fantje, zadnjič govorim, formula popolna uspeha. Narodna muzika, fantje. Narodna muzika, fantje. A veste, kdo drži rekord prodajanih plošč v Evropi, a fantje? Kdo drži, fantje, a? Kaj je tvoj, ne? 52 minut, 388 212. Street story. A vse neki fantje, a? Bomo, fantje. Moja mama ima harmoniko doma. Ja. Mama, mala me čaka, fantje, slišimo, vidimo, ajde. Kaj mislim spet? Kje ga snajde? Čakaj, da se odpelje. Dajmo se zmeniti. Mi smo zmenič. Pa to ni res. Ja. Stava je zmeri isto, no? Kdo je? Ja, tamali, a ne? Muri, tamali. Reci, Muri, v čemu je problem? Spet. Pa kakšna davkarija, kreten za hojem, pa kva imaš ti z davkarijo? Pa daj mi unga debila. Kaj je, v čemu je problem? Pa jaz sem ti pripeljal bend v lokal, vse gre na naročilenco. Kakšen inšpektor? Poklič gospod Janežič, če pride inšpektor, vzem mu ta spodnemu ladlcu, pri Mladenu pa pri Milošu sem jaz pustil koverto, pa id z njima tja. Če človek ne bo razumel na lepo besedo, se obrnem stran, da ne boš nič videl. Fanta veste, kaj nares, so moji fantje, se smo delali že skupaj. Vse bo ta pospravila za sabo, nobenega problema ne bo. Dobro. Pa kaj ti pa daj mi ga malo. Pa daj skensli to, no? Pa kaj je Murija, si ti normalen? Kakšnih 7, 6 komadov se, pa kdo je dal 12.000 mark za plato? Jaz ti 6 komadov moraš zdaj igrati pa un idiotski spot, ki sme na kuru, ki ga tudi na spotnicah ne marajo, ta drugega odigrej, razumeš, ti je jasno? Ma nobenih komplikacij, pa kakšen monitor, kaj meni to briga? Zrihti to. Daj, nimam Ma mrš, ajde, ja. Mislim, šmularija. Kak je amaterij, pa to je zmeri isto, pa daj ga na kur že enega tega malega.
Da gremo naš biznis, malo bolj Dobro, v resno. soboto. Soboto. Štima v soboto, jaz Ja. sem 2 mečki pripeljal, ta veliki beli, seveda za nas, ta večja. Mi se pripeljamo ob 3. Lahko ob 3. Malo prej. Za ta mala 2, pa ne vem, zjutraj jih pobere, se to bomo. To se boš ti zmenil, se ne boš. Isto, ko mažoretke pridejo z njima. Veš, kaj me zanima? Ti si meni 17 mažoretk naročil. Ja. Mi bomo pa v ta mali gostilni tvoji. Ta mala ošterija je ta velika, ima ta un buškin pa un z Ruande, pa meso sem dobil un ta Pa kam pocenke. je on z basu? Pa ti zmer isti, ti ne znaš šteti. Pa jaz sem razširil ošterijo, pa gas pa ti nazaj Ne, dobil. sej, če mažoretke Dobre, pripelješ, dobre, bom jaz ti dam kombi, a veš? Dober dan, gospod Blaž. Dober dan. Dober dan, gospod Peter. Dober dan, gospod Miha. Vam smem s čim postrežiti? Meni prines še enega za želoček, ampak daj ta pravga, ne mi teh poceni jajc nos, da nam še flaše gledati. Kar mojega bom prines, se imaš v zadnji malo flašo, pa meni ga daj v kristalni kozarc, pa 2 leda mi daj. Meni pa z moje flaše, ne? V redu. Če boste pa karkoli potrebovali, me pa pokličite, prosim. Če už ti karkoli rabla. Hvala, gospod Blaž. Dobro, mana, Poslušaj, je bilo na meji kaj problemov? Vse štima, stari. Ziben ZX0 je v redu, Ziben prtljažnik. ZX0 hotel je pogledat, pa sem rekel, da je za drota, pa... Pa pust avto, no, Ni, pust ni. avto je primerno. Pa dobro, pust ga, nama svoj, samo svoj okus, vsak ima svoj okus. Meni pa krav nisi mogel čez prešvercati, ne? Tiste druga, stari. Na šentilju svoje ljudi. Ja, Kaj je? Pozdravljen, ste vi gospod Miha. To spet, kaj je, band, ne? Ansambl. Ansambl. še kaseto ima, daj. Kaj je to, še en je s kaseta, danes prišel. Imaš kaseta, imaš demo? Demo? Vse vem. Smo pa snegi. V redu. A če bi Je tole gor. Hvala, gospod Miha. Ta temna šajba šibe da, zato se ni problem. Daj to ven. Vse del vzem, staleve škat, staleve. Izvolite, gospod Miha. Muki, skje si? Iz Šentivana. Poslušaj, do ponedeljka mi nekaj tazga zrihti, prid gor, pozvon pri Milošu, Miloš ti bo odprl. Reč, da sva zmenjena, če te navno odpuštil, reč, da zajlo iščeš. Dobro. Če imaš pa zajebavu, pa ne boš unga šent, kva imaš že videl. Jovan. Dobro, v redu je. Adijo. Hvala. Ja, pa kaj, daj za obleci kup, no? Cune si malo. No, Andrej, kle, bež. V glavnem, kaj smo rekli A zdaj? nimam jaz še Antivano gostilno? Mislim, da Co imam, so se ne ove vem rote več. tam, se ne veš, kje je to. Mislim, vsi bi radi, iz kire kol vasi so, pa bi radi musko delali, mislim, da... To je mem, vsak musko, pa nič muske. Nič od muske. Kje so stari cajti? Kje so cajti?